Investiment serju li jinnaqat mal-bżulija u t-talent tal-ħaddiema Maltin dejjem ifjorixxa u kompla jikber u jissaħħaħ tul is-snin. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt żjara fil-fabrika Trelleborg bħal-Far. F'Malta l-investiment serju jista' jibqa' jiġi, nistgħu nixprunaw u għandna dejat u tkellimna magħhom kif nistgħu anke intejbu, inkabru, nġibu oħrajn u ġo Malta jkollna stejjer ta' suċċess fil-manifattura fl-ogħla livell tagħha, fejn dak li jieħdu minn dik li hija l-infrastruttura tagħna hija ċkejk naħdejn dak li qed nesportaw ħdej il-valur miżjud kemm għall-Maltin li jaħdmu hawn, kemm għal Malta bħala pajjiż bħala taxxi kif ukoll bħala l-isem ta' Malta fid-dinja. Id-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista intlaqat mid-Direttur Maniġerjali ta' Trelleborg f'Malta Martin Hignett u t-tim tal-management tal-kumpanija. Martin Hignett tkellem dwar l-istorja ta' Trelleborg f'Malta li tmur lura għal 57 sena. We have been in Malta for the last 57 years and have been a key element of the manufacturing export industry for Malta. We currently employ about 550 people and we have seen steady growth over the last few years. We originally started as Malta Rubber, then Doughty and now of course Trelleborg. We have worked with successive governments over the last 57 years in terms of investing actually in our facilities, in our people here in Malta, and we look forward to continuing the relationship with whichever government happens to be in power. Il-fabrika Maltija twaqfet fl-1961 bħala sussidjarja tal-fabrika Ingliża Doughty. Oriġinarjament il-fabrika kienet ibbażata fil-Marsa u kienet tħaddem 60 persuna. Illum Trelleborg tħaddem 550 persuna minn żewġ komplessi f'Ħal-Far u fil-Marsa. Trelleborg tisupplixxi madwar 25 miljun O-rings lil diversi klijenti mifruxa madwar id-dinja fil-ġimgħa. Bil-klijenti prinċipali jkunu mill-qasam tal-avjazzjoni u tal-karozzi fosthom kumpaniji ewlenin bħal Volkswagen, BMW u Ford. Il-kumpanija qed tħares ukoll il quddiem u komplit tinvesti f'aktar teknoloġija avvanzata. Fil-fatt l-aktar investiment riċenti ta' Trelleborg ta' madwar 4.5 miljun euro u ffukat fuq ir-robotika u 3D printing. Jakkumpanjaw lil kap tal-Partit Nazzjonalista kien hemm ukoll il-kelliem għall-ekonomija, is-servizzi finanzjarji u l-innovazzjoni Kristi De Bono, il-President ta' Solidarjetà Ħaddiema Partit Nazzjonalista Evan Castillo u l-kandidat David Vassallo.